BJ Zaute official YouTube channel an thokin kalawlom lut chevin chibai kabuk chewani sang ni som ni pathum me ni thumnia Manipur thangmi le meite hain kara buina namen lo asuk leya 56 thanlon constituency MLA puwung zagin chu meite mi puile arambai tengol hain nasatakin an soisaka athitang eti ringna lein an tosan nungin Police hain lain damdoina en kolzom a hungnia mi pangai tak hungni theichung talovin athing na chu ala sham shama kumsang ni som ni paruk February ni som ni pakhat khan a hlim turzo talovin athing na chu alo chakta ane puwung zagin walte athina le in zomin zomi hai chun lamka district kan muno chun MLA puwung zagin arong he phumnong kan tin Manipur state sarkar ko machun anjul ko ta tha e mani zat jet cho hospital moka arong hi sein voisun July nili hin vuilim anita pu wungjagin walte ahun nu tak mangpui ding in Manipur CM in falai in thok Churchandpur ahung pan thei cho zomi haile Manipur sarkar in big na cho a lotling ding le lotling no thu cho tu khomin eila ri theino pon noi thil tho ang chau alani CM hungding hi unaw ku ki hai chun thei patop tak meu suin lampui hai cho cover zakin andanga mi pui khom na satakin an pung khom ve bok ani an be seile an ring no na ting tak van boruga CM hi ahung ta thutel ani ei be seile ei tum no dan takin thil hi ahungum thutlak ani tin mi pui in rol khom hai cho anin tlamong ta thuyal ani borugin lumlet dan khir chun pansak panthanga in thok na satakin lunga in denga in not barik tho hi hungum nok nge ringau mani namle namkara remna sim tu ei ni theino khomin buina sim tu a em cho thanglo ding in ka nam mi pui hai ka fil tak zet chewani. Good morning, ladies and gentlemen. Ngasi si ay Union Home Minister ga BC ama leibane. Aduna ay makhada lakado su thuna laga thuna halage na. Lae maramdi ay gi pu balte se mabuk siyam ingba. Ay na han report ka bagi speaker wa matam da. He was one of my best friend. That particular incident on 4th May, I still remember. I koi se punna paminna bane. Kamai ta udar control to sige mayam shaunari sing sena. Then what happened? Meeting no daga ay yung da saksa bahle. Ay yung yam nai siem banglo dagi. Masi lehowi mayam. So in that particular evening, I na quite again no I would say, I later madi. I na magi manakta later madi ma adugi incident to toy. I was really regret. Aduga on third so kun pulle me kangkuk pigi pinim chado evening the ma chatlage hai. I na khame mob violence yam sathi bani. Tang set kanona ay adum ngai raga nongalak pagi pung ani da masi with full security thabani ado aina nungai hudabadi on that particular fault ay magi manakta le hudabagi ma chatpa khamau dabado ay punsida khwaidagi ningam dabani mit oigi ado ngasidu ay maru baltegi magi taibung ban badagi sakhi bagi function sida ay ngahakta su yawge ay na lakpani ay ngasi yaw phangjabase aduki matik ay laibu phayna khanjay to ay na ngasi mayam gi mamangda haijari pubaltegi family ay family gumbani magi tinar maru mapang mayam ay maru mapang gumbani aduna matam pumbada ay na angamba ay mating pangani hayrakanda ay loisinjari Thank you.